Hemen orain nerabeak biztanle oso kalteberak dira. Mutikoak haurren derrigorrezko errekrutatzea delarik. Neskak albide ekonomikorik ez dutelako maiz eskondu egiten dira lehen hezkuntza bukatu orduko. Errepide honen egoerak, 20 urteko gerra zeharkatu ondoren, estatuaz zer itxaron alden erakusten du. JRSek eskolak eraikitzen ditu, baita etengabeko gerra mehatxupean dauden tokietan, Lukuetin adibidez. Bertako nerabeek behar duten bigarren hezkuntza eskainiz. J'ai fait 3 années blanches, 16 étudiés. Et toi? Et moi aussi, c'est 2 ans d'années blanches. Nous avons un fils que c'est la guerre seulement. La guerre chaque jour, vraiment. Je manque comment me faire. Je manque même de cahiers pour étudier. Je manque donc même les frais là d'acheter les stylos, même ça, je manque ça. Alors je n'ai pas la possibilité d'étudier. J'aime beaucoup les études, mais pour payer les frais, c'est ce qui me rend difficile. Je m'efforce pour couper des bananes. Comme si nous sommes dans les vacances, dans les grandes vacances, je m'efforce pour couper des bananes. Si on va ouvrir les études, je peux avoir 3 pantalons ou 2 pantalons comme ça qui peuvent m'aider pour terminer toute l'année scolaire. Hau bezalako eskola berriak eraikitzeko, JRSek ingenieri baten lana eta eraikitzeko gai tresnak jartzen ditu, eta herritarrek eskulana. Beaucoup d'élèves font l'immigration, donc ils veulent étudier ailleurs. On cherche, on fait des recherches souvent, ce qu'on utilise à l'école. Comme des documents, on peut prendre les cahiers d'autrui. La motivation, c'est difficile aussi. Ce sont des natifs d'ici qui nous enseignent et qui se donnent les coréens, même s'ils manquent, ils se donnent toujours les coréens pour nous enseigner. Il a les douleurs de les enfants. Eskolak, ikasmateriale eta irakasleak falta direlarik urte zuriak ohizkoak izaten dira nerabeen artean. En una población desplazada ayuda muchísimo que los niños estén escolarizados, porque no pierdan el año escolar, pero sobre todo porque les normaliza la vida. O sea, el trauma de un desplazamiento en los niños se reduce muchísimo cuando tienen algún tipo de actividad a la que están habituados. Intentamos seleccionar las que están en zonas de mayor desplazamiento, cerca de los campos, incluso dentro de los campos, o zonas de retorno también. Poblaciones que han tenido muchos conflictos y cuando la situación empieza a mejorar, deciden volver. Nazio Batuen datuen arabera, Ipar Kivu probintziako barne desplazatuen kopurua 1 milioi bat pertsona ingurukoa da 2013ko uztailean. Kanpamentu hauek urteak direla sortu ziren lurraldearen ardatzetan. Beste batzuk espontaneoak dira. Mendialdean gertatu diren ankerkerien ondorioz sortuak. Kanpamentuak ere ez dira beti ziurrak. Irudi hauek igazkoak dira. JRSek hartu zituen Kilimaniko esparruan. Asaltari talde batek erregin zuen gau batean. Mendekoa ematen zuen, egun batzuk lehenago, emakume bat eta bere semeak, unde etniakoak, hilak izan baitziren beste etnia bateko milizianoen eskutik. Gatazkak hilabeteak iraun zituen eta etnien arteko gerra mehatxua irudikatzen zuen. Eskola erakunde bat da, herriari konfiantza ematen dio. Eskola ondo funtzionatzea gizartearen berreraiketa benetan gauzatzen dela bermatzen du. Les problèmes majeurs dans l'éducation de Masisi sont vraiment nombreux. Il y a d'abord le problème de la réhabilitation des écoles, parce que nous avons traversé une période de guerre pendant
à peu près, ça fait maintenant 20 ans, plus de 20 ans que nous sommes en guerre. Nous avons encore d'autres problèmes, c'est celui de la formation des enseignants. Eskolak egiteaz gain, JRSek ikasteko materialak eman eta Masisiko 85 bigarren hezkuntzako eskoletako irakasleak trebatzen ditu. Asko formakuntza eskasarekin bihurtzen dira irakasle. Ici, chez nous, normalement, les enseignants qui terminent les 6e années, c'est les 6e secondaires, ce sont ces mêmes enseignants qui donnent cours au secondaire. Neska gehienek ez dute bigarren hezkuntza bukatzen. Eskolako gastuak ordaintzeko dirurik ez dute izaten eta askok ikasleari uzten diote haurdun geratu ondoren. Horregatik bigarren hezkuntzan ez dago neska irakaslerik. Duela 2 urtetik hona, JRSek trebakuntza kurtsoetara neska ikasleak bidaltzeko eskatzen dio eskola bakoitzari, hauek etorkizunean irakasleak bilaka daitezen. J'ai appris surtout l'esprit de critique. Donc pour chercher la vérité, on doit d'abord réfléchir. Je suis devenue une fille utile aussi dans la société. Ici, nous avons l'effectif total de 22 enseignants, dont 10 ne bénéficient rien comme salaire. Quelques enseignants prennent fuite à cause de la pauvreté. Nous menons vraiment une vie très misérable parce que le gouvernement aussi ne veut pas salarier les enseignants. C'est une erreur, c'est une grande vraiment faute de la part de l'État. Hein? Parce que c'est une affaire de l'État. C'est l'État qui devrait quand même mettre les enseignants à l'aise pour donner une bonne éducation. Ikasleen trebakuntza arloan, eskolen arteko futbol txapelketa batetaz gain, JRSek eskolaz eskola ibiltzen den txontxongilo antzerki bat sortu du. Olana eta bertan egindako txontxongiloak eskola guztietara iristen dira. Baita errepiderik ez dutenetara ere. 52 bizitatu dituzte honezkero. Xedea, hausnarketak eragiteko gaiak aztertzea da. Tufae vile tena utaweza mundoto. Hapana, profe, mimi sitaki. Na ninashembea kwetu na kukosa dangu la. Wewe. Es un poco la inversión a largo plazo que JRS hace en esta zona, en el Congo, y porque creemos de que la educación es el futuro de un país más pacífico, etc. Intentamos motivar mucho que la educación no es solo aprender materias, o sea, que en la educación hay una clave fundamental para construir otro tipo de sociedad o una sociedad mejor. Aroztegi honetan, JRSek ateak eta altzariak egiten ditu eskoletarako, eta aldi berean trebakuntza praktikoak eskaintzen dizkie hainbat gazteei. Babangu pahali aheshimia mamangu, akienda anapenda wanamke 5. Wake nyuma ya mama ku wanamke 4. Masomo nilikuwa niko 3e primaire. Masomo kusema nifike katikati niingie 4e. Malipo kukosekana. Kisema basi maisha inakuwa nguvu, mimi naenda mu arme. Nafika kwa arme nao ilikuwa nguvu mama. Tuliteseka mpaka miaka 2. Mimi nisikia kwa radio kama jire siko naandika wanafunzi wa kusoma. Mapasha endelea kusaidia wote. Juu ni mibaraka sana masomo ya bure. Mwenye asoma ile masomo naye manake nini haiko do yake tu ya kusoma. Mimi nashukuru sana mama. Egunero arma utzi duten gazteak hurbiltzen dira kanpoko atera. Sadiki indarrez errekrutatu zuen Jantura talde armatuak eta urtebete egon zen eurekin gerra egiten. Nazio Batuen kuartel batera ihes egin zuen eta desmobilizatua dagoela ziurtatzen duen paper bat eman zioten bakarrik. Akazi twakoraga doko twageze twe twigira ko tugiye mu kazi ka gisirikare kugira ngo babe batujyana muri guverinoma
ariko ntabwo byashobotse ahubwo akazi kuba dushyize mu kazi ko kwiga. Uko ndiho buno naraje kubaho kwanjye nako ko ndagenda nkajya gushaka uwo nkorera, ubwo utwo nzanye nkatugabanya mama n'umugore bakarya utwo mu gitondo nkongera nkagenda sinkiryama.